Ovo je podizanje Viljuškaren, kamion je ispod. Znači kamion sledi transport. Ja sam Svetislav Mančić, bavim se obradom kamena od 73. godine i došao sam na ideju da počnemo da radimo mobilne crkve posle tolikog iskustva. Shvatio sam da imamo mnogo malih sela gde mnogo imamo starije osobe koje nemaju crkvu, pa sam te crkve namenio enklavama na Kosovu, bolnicama, staračkim domovima, normalno manjim selima. Najvažnija je čelična konstrukcija koja će nositi sve. Mi imamo samo noseću čeličnu konstrukciju koju izrađujemo ovde u radionici. Zatim dolazi oblaganje kamenom. Pod je odrađen od granita sa podnim grenjem gde možete da programirate kad želite koju temperaturu da uključite da bi u crkvi bilo toplo kad dođete na službu. Inače, sve ostalo radimo u našoj radionici. Ima tu puno materijala, ta crkva posjeduje i izolaciju od 7 cm, stirodurom je izolovani svi zidovi, protiv vlage je izolovana, protiv gromovnu konstrukciju imamo električnu instalaciju, na podu posjedujemo jedan mozaik koji se sadrži od 700 do 800 komadića kamena, a on je 80-80, on je obavezan u takvoj crkvi. U toj crkvi može da stane od 15 do 20 ljudi istovremeno. Crkva dolazi na kućnu adresu, na bilo kojoj lokaciji. Ona je u principu teška 9 tone, oslikana je, može da se oslika po želji naručioca, tamo ima mesta gde dođe centralna ikona i tako, ali to sve može da naručilac koji naruči crkvu odredi mesto krsne slave ili tako kako treba da bude. Kupci su uglavnom dobrostojeći ljudi koji žele da doniraju u svom selu. Ja sam se obratio vladiki Niškom za njegovo mišljenje, njegov savjet mi je puno značio, on je bio oduševljen, uputio nas je u neke tajne tih detalja koje mi nismo znali, pokazao nam, pomogao nam je puno. Rekao je da će tražiti od svojih sveštenika na terenu da što više utiču na narod da bi poštovali crkvu, da svuda gde postoji mogućnost uradi se po jedna mala crkva. Iz Crne Gore, iz okruženja našeg su dolazili jedni ljudi, već smo u pregovoru, iz Makedonije smo u pregovoru, ima i u Bugarskoj neki prijatelji su čuli za nas pa su nas kontaktirali. Nadamo se da ćemo i tamo imati po neku crkvu.